Kamano kukiramo gi TV kaendi duol marango tijo obila e pacho kaendi miluongo ni IPOA osechako timo nonro wi monj ma iyango ni obila moro nyomonjo godo miyo moro ma jahigni 36. Miyo no iyango ni nyorodhe marach gi obila manyoro omake e wi ywaruok mar laro apiko moro e kind miyo no gi wuon pargi mane giwerego. Judith Omondi leronwa wachni. En mbala kowuok e tielo bam nyaka e dir ng'ech. Mbala mar rotho ma Jen Pariwat yango ni ne oyudo e lwet obila moro e tisend obila ma Narosora. Jen koni ochich ni rotho mare obiro bang' gwandruok e kinde kod jaod jaherane machielo ma okoni osekelo pek e yudo apiko mane osolie ka inyiewo. Apiko ni mane onyiew kod silings 40,000, Jen yango ni ne ogole e silings 35,000 ka jaherane ma osenyuologo nyathi ma jahiga sani to ne ogolo silings 10,000. Kata kamano bang' jaherane yudo ot moro, okosebedo ni mayot mar yudo ber mar apiko ni, ino ma osebedo ka oluwo. Pikipiki tumenunua na mtu yenye tulikuwa nakaa naye. Naye mtu kapatana na bibi ingine naitwa Leonard Ngeno. Baada ya hiyo huyo mwanamke akaenda akaitia mimi polisi. Hata venye imeita polisi, pikipiki akakuja akatolewa na hiyo mtu. Mimi nikaita mzee kijiji. Tukaandamisha na mzee kijiji. Venye tumeandamisha na mzee kijiji, tukaenda kwa hiyo mwanamke mahali sasa amepelekwa pikipiki. Mwanamke anatoka na kisu. Naanza kumwambia mimi nitakutairi. Odiochieng' manyoro manyo ayudie masirani, oyudo ka osetemo mar manyo apiko ne, to kata kamano nyieke okoni nogolo gero, kapok ma ichichgo ni obila make, rodhe kendo tere tisend obila ma Narosora, kama ne omed miye rotho bang'e. Kuenda nyumbani, nikachukua mtungi nataka kuenda maji. Ndio hiyo askari nakimbisha mimi na mama ingine. Si mama, moja. Naitwa Rotishi. Akaita hiyo mwanamke. Nikani kati ya hiyo wanawake wawili, nikani amekufanya nini? Mekuwa ile matusi yamebadilika akakuwa yangu. Akashika mimi. Sasa venye ameshika mimi akatoa mimi nguo akararua shati. Kaza sasa kuangusha mimi chini. Akaendelea kuchapa mimi. Ndio hiyo mimi anapeleka mimi police station. Venye amepeleka mimi huko hakuna watu. Na akatoa mimi mpaka nguo ya ndani. Anapiga mimi hiyo rungu akaisha. Akainua mimi kukonga na viatu. Tima okwedma okalo koda pisa ma ochung'ne kit chweche kaunti no Narok. Ni chungu sana kuona kwamba mtu ambaye anastahili kulinda haki za wananchi yeye anadhulumu hizo haki. Kulingana na vile mama ameelezea vile huyo askari alimfanyia, ni kitendo ambacho kiko na uchungu mwingi sana. Na kitendo kinatufanya tuone kwamba binadamu wamegeuka kuwa wanyama. Kwa sababu kama huyu mama mwenye anafanya apitie hili ni mwanamke mwenzake, na kitu kinafanya mama aumie ni kwa sababu ya mali yake, kwa sababu kulingana na hiyo pikipiki yeye ndiye alikuwa amenunua na huyu mtu mwingine. Kwa hivyo tunaangalia kwamba bado jamii inachukulia kwamba dhulma ya wanawake ni kitu cha kawaida, na pia kwa zaidi ya hapo inatuonyesha kwamba wakati mwingine watu ambao tumewekwa katika nafasi na serikali ili kuweza kuchunga haki za binadamu, sisi tunadhulumu hizo haki. Bende duol mamenyo kaka obila tiyo IPOA oyango ni giseromo kod miyo no kendo gisechako timo nonro, gibiro chiwo ler mathoth e wi obila ma ichichgo ni ne otimo timanjao ni. Judith Omondi, Ramogi TV.